جمهوريه مصر، باللعيبه اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه كلها. افترضنا دلوقتي ان الزمالك اتغلب، مرتضى منصور هيطلع يقول لك السحر والدجال حمرور. اصل اللعيبه كانت بتشوف كريستيانو ده كانه اسد ابو انياب، كانوا شايفينه كلب وردوا اللعيبه بتخاف منه، مش عارفين بقى. انا نفسي يتفتحت فضيحه السنين عشان نعرف ايه الوضع قد ايه، سحر بقى ولا لعيبه مكسحه ولا لعيبه بتاع. انتوا لو جبتوا القائمه بتاعت الهلال السوداني، الهلال السعودي، والقائمه بتاعت الزمالك يا جدعان، فرق يا جدعان بين السماء والارض. ده جايبين كانتي وجايبين الواد بتاع السنغال ده حمزه التور ده اللي خرجنا من كاس العالم، وجايبين مهاجم مش عارف من انهي ضيع. عندهم بلاوي 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 يا ناس. وبص على الزمالك، عندهم عمر جابر وعندهم اكينولا انا مش فاهم انتوا رايحين ليه اصلا، رايحين البطوله ليه؟ عشان بعد ما يتغلبوا يقول لك ايه السحر، انها السحر ورجب ضحى ورجب بلحه والاله حمرور والاله المقدس. ده احنا اتغلبنا، ده السحر اسود. والحجج الفاضيه، الحجج الفاضيه يا ناس، الله يخرب بيوتكم. بلاش تروحوا تلعبوا لحد ما تقف على رجليكم. هتروحوا تلعبوا في بطوله، هتلعبوا قدام الهلال السعودي. ده الهلال السعودي واحد عنده لعيبه يا جدعان، ده عنده خط نص اقوى خط نص دلوقتي في اسيا، بل في العالم كله، في العالم كله. انت عندكم مين بقى؟ مفيش خالص، مفيش خالص. انتوا اخر مره مغلوبين